Amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi khelela hi mi rhanga phanda na hungu ri trendaku obviously. Hi khe hi hundza hi khe hi ya ka Gagash na Boysevenza, then emakumu of course hi ta hi khe hi hetelela hi Rhuza. So hi nga yi sungula njhani mhaka leyiwa? So hi ti 23 ta June of course laha ni nga discover ku mi rhanga phanda of course i fan ya Ronaldo. Van'wana already maybe a va swi tiva, a ni nge tshama ni swi landzelerisa, and ku vula ntiyiso I was disappointed ku mi rhanga phanda yi favor Ronaldo. Why not Messi? I was like, I read, and I am posting vele that day. Loko I Portugal yi defeata Uzbekistan, something like that, as you can see. Kwala Ronaldo akore 2 goals. Aku tsakuni swinene as mi swi vona kwala. So lani nga ve ni swi discovera kona. Vele Portugal a va yi twangi yi humesiwa yi boha knock out. Because after loko yi be Croatia kwalano yi ya humesiwa hi Spain. Leswi hlekisaka yana because the same Spain hi yona leyi se va kha va hi favor ka ti-final ya leyi nga va susa but hayi ya koho kwalano. So loko swi te ta vhele rhangaphandla yi ve yi kombisa the hate for Lionel Messi. Swi obvious sweswo, swi obvious. Munhu o za ndhawu inani Messi I boha ku a support team leti hinkwato letin'wana a hi updating vele na hi swona leswiwa and stuff like that. So it was not a surprise ku ri defense ta Ronaldo ka ti-final a va favor Spain, the same team leyi nga vonaka out and the same team leyi in overall yi include yi comprise ku ti-players ta Barcelona ni overall ta chava ku ri tingani ka ti-final and stuff like that. The same Barcelona yi nga defeata Real Madrid. So hi swona ni vulaka swona ku swi na vusiwana xikarhi favor leri ku a ku rona favor ku timhaka to ku zondiwa yena Messi and stuffs, you see. But hoy yi ve yi cha hinkwenu hi swi voneni. Hinkwenu hi swi voneni, a match hinkwenu hi voneni. Mhanzi ni munhu wo tiva ku lwela ntiyiso Spain, Spain a yi tlangeni swinene, and loko ku ri mheni na ku lwela ntiyiso Argentina mana vona yi kha yi ponapona ku lwela ntiyiso. I thought maybe na ka ti-final yi nga zi yi ponapona, so a yo ponapona Argentina ku lwela ntiyiso a yi nga ri the better team in overall ka this World Cup. Team leyi kahle a yi ri the better team in overall a ku ri France, yo ya yi lose na yo hi ti-last minute and stuff like that. Mavona mhaka leyiwa. So mara Spain were the better team because hi ku languta ti-stats ha swona ku himpela a yi ri the better team, because loko hi languta ti-statistics laha Argentina yi bohini. I'm a fan of Argentina, but Argentina yo marinate wa yi bohini guys. Hayi bong swo wa yi dyiwini Argentina. Ku ri kahle yi va na 0 shots a tipaleni. 0. Loko yi ku half time a ni vhete ni swona laha ku le ku tikeni la 0 shots. A ni vhete ni swona swin'wana ha swona kwalano ma swona ku hi bohe hinkwaswo. Position a hi ri hava, the pass hi bohe na hi tona, pass accuracy hi bohini, hi wina hi ti-fouls. Technical speaking a hi winangi obviously, hi na red, hi wine ka offside hi ve na 1. As you can see kona. So hayi Argentina yi bohini swa acceptiwa. However ti-roller defense swin'wana ku lwela man, swin'wana ku lwela man, ku lwela because loko ri se hi ya ka reality phela Messi xi na World Cup, phela Messi xi na cup. Ronaldo a nge hi pfuka a yi kumini cup leya World Cup, phela swin'wana hi fike hi rola ti-facts. Messi na World Cup lori swa ku God debate yi setliwile, and the Spain a hi le kaya man, Spain hi le kaya, Messi I kulele kwala. Ni ta chava ku a ku na ti-players tingani ka World Cup ta Barcelona. Phela ku Barcelona ku ze mi kuma ku swa twisiseka as long Ronaldo a nga kuma World Cup i right leswi as mi swi vona kwala. A ku na 8 wa ti-players from Barcelona, so kahle technically speaking ku va Barcelona man inani Spain man. Na bolo leyi a ku tlangiwa leya Barcelona ha swa tlanga. Spain ya tlanga amabali ya Barcelona sa ya tlanga team liya.
Argentina la a yi lunghanga a yi zangi ku lungha as mi ti-player teto ti nga kona so we accept a defeat as long Ronaldo a ri ha World Cup we accept it ku langutis we accept a swi kahle ku langutis a accepta defeat and a yi vavi a yi ta va loko hi lo bama hi mani hi France a swi ta vava ku ri Mbappe wa Real Madrid a swi ta va so ha accepta defeat na hi ku cheka ti-votes vo tala a mi predicte swona 53% a mi kombisa ku Spain ya ku wineni 47 hi hina vo master chair walaha ri koko a ni koti ku vota mina but ya a hi ku ku ta hlula i Argentina so in overall ti-stats ti prove wrong ti prove right man ti prove right and ti prove hina wrong va hina va Argentina ti hi prove wrong and stuff like that so swi normal are you losing Argentina argument yo yaliya yo hina phela a hi ti lwa na Ronaldo a hi nga ze hi lwa ngopfu na vo tala a hi lwa na Ronaldo hi lwa na mani hi tlhe hi lwa na France ntsena hi team leyi nga tshama yi defeat ka ti-final a hi lwa na France na Ronaldo ntsena so a hi veneni kahle Argentina fans a swi ze susa nchumu Spain hikwalaho ka loko ze favor Argentina hi favor yona ni Messi so hikwalaho ka yo a swi ze swi hindla nchumu na nchumu cup na yona already like hi na yona cup you're right kwala ku landisa you're right so hi leswo and once again congratulations to Spain ku va va winini World Cup wa elimination yakho yi nga dlayi la va nga dli elimination yo dlayanyana kumbe mhaka na lava Google va favor Argentina mhaka leti nga ta vona ta ball kha ti huma yala but it's fine so hi leswo team a yi ri fair I mean Spain a yi ri fair Argentina a yi ri fair game yi ve fair monzini munhu u ta ceva game yi ve fair yo biwa I don't he booing guys like Argentina you booing a swi ngheni yi booing Argentina yi booing hayi swo who won hi leswo khe hi veka vuxaka vhele bya Boysevenza na Gagash byo tola mafurha hina update a ni kha ni swi landzelerisa ku swin'wana no vuya ni tshika ni ku a swa fana hi ta update afterwards hi ta vona swo Boysevenza wa WhatsApp na Gagash it's crazy Gagash himpela swi tlanga ti-game tin'wana wa lo Boysevenza va WhatsAppana kwala leswi mi swi vonaka kwalano loko se ti kha ti WhatsAppana kwala na mina no hlamala se Boysevenza loko se ni heta ku edita video leyi ya tola kombisa timhaka ku n'wana papa hi kwala 17 lifestyle as you can see ivi ya fika Boysevenza as mi swi vona ku ha ku fika hi efikini u nga zi ku swo tlanga ni efikini kwale I'm so dead for music ku nga twela ngopfu swa hlupha copyright as you can see obviously before manager say habla yi chali 17 ne yo amara ina hi hlamala ngula ka channel ani already ngo exposing Boysevenza ka recording liya so a hi swi tiva already ku wa dzaha it's crazy yale mfundisi hi sure a yi ta yi tlhava tlhaveni kwala tona yi tlhava ngoya ma swo dzaha hi swi hi nga swi prova swo no byela a hi nga se swi prova but ya hayi and leswi a va vurini van'wana previous video ku hayi munhu a dzahisa leswi swo ka ha ro sungula sweswo i khale ngo hi kha yi dzaha swi leswi a yo dzahela khoneni because un'wana va kombisa ku a yi fike yi khohlola and stuff like that ka previous video loko ni tsundzuka mara man game lexi nga hi tlanga na Gagash a ni hala tlhela yinani Boysevenza se a seketeliwa hi inani hi Bliss Boy a yima na Boysevenza so loko Boysevenza a tekiwa a yisiwa le technically speaking i xilwa na Bliss Boy at the same time i kha xilwa na manager xi tlhela hi le tlhelo Gagash hi leswo a ku ri busy swinene a swi dakwini a leswi hayi
a ni xi tshembi lexi ta xi nwini ni twa ni nga swi prove but lexi hayi a swi nga helangi ku dzaha ntsena I don't trust it. Mara swi nga nwi byala musi a redzi kumbe a mi rhonga ni voni vo a xi khome yini liquor fruit ne a kumbe xi wo dzaha ntsena a redzi ka yin'wa tilevha ni vona a khome na mati a redzi xiloko a kumbe a nga nwanga a xi ku na music ngo but it's fine I think i covering hayi leswo hayi na ha ra ku playa even more swa borha swa music but hi leswo yeah okay vateki Rhuza yeah hi na mahungu ya kahle swinene because risimu ra Rhuza ra switandzhaku ri kotile ku va ri reacha 1 million views as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to him i tirheni swinene hi ba mandli vuyele ka hina i dime na xihluphini swinene eka lembe ra 2025 a xi ri na one of the biggest projects le henhla le munhu la nga va le henhla le ka the project and stuff like that ku nga ndzi tshama kahle ni languta ku wina nga va top ngopfu but a xi ri henhla na swo xiyisa lexi na ni project ya xona ya rhandziwa swinene risimu leri vanhu va ri rhandza loko se va kha va humelela and stuff like that or se va humelele va ri tlangisa risimu leri it's a good song hi swa lexi good xa rhandziwa xi modern xi ba ti-message so swa ku hi yona new modern music liya so and ku va ku na message it's the same thing and ku va kha ku ba modern sound so hi yona future ya kona ya music swi vula ku yale so ta hi kha hi swi landzelerisa ku laveka consistency ntsena swa ku fika tlhaviya hi yin'wana project ya matimba phela consistency yi buildisiwa sweswo hense mi vona vo J John va kha va fika ku swi consistency munhu fika va consistent and stuff like that leswo so hayi mhaka kahle ngopfu guys mhaka kahle ngopfu i bini and stuff like that leswo loko ri amukeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe loko ri wanuna hi pfumeli u endla leswi landzelaka ku rila u ri wanuna u rila hoyi wanuna wa njhani u rila hambi u vaviseka u tsemeke voka u rila u ri wanuna ntoko vava pfumeleleki sweswo u ri wanuna u etlela u layithile mina xichave xinyama we wanuna wa njhani u chave xinyama we u ri wanuna ni etlela ni layithile hayo wanuna kahle swi la u vone xinyama vona ku ri ka ntima u etlela u ri wanuna ya u wanuna kulani ya u ri wanuna u hlamba hi mati ya ku hisa hoyo ya matitimete matlo u komishera moyo we u plake mati u ri wanuna u plake mati wanuna hlambi mati ya ku titimeta wohe tu khandze mbedweni u nga timbonyi tinsuna ti ku dya ya wanuna lwe wanuna ku va ni female based nini ngana mi hi chomo hlowa nsati un'wana hayo we wanuna fonela wansati ku mngana we hayo we female based